Politics le Thu Thar Thlirna episode somruk parukna kan lo lom le veka chau tuntuma kanon thlir ho masak per tur chu United Nations Security Council chun August ne ko entrin tlai lam dar thuma hian New York khopuya thut khom man mo an nei dona heta hian Israel Sarkar Security Cabinet in Gaza City lu chua antu noya da antum chungchang an ngai tu dona United Nations Secretary General Antonio Guterres appoint Israel in Gaza City of antum chu Soiselin Palestinian mi puitam takte ti luina haral tlan an mabak le don baka annun na tan po thil poi takathleng thei don nin asoya hemi wang hian Israel sarkarina Gaza ram pum pui ne chuwa lu chu antum chu thil thalo jok thlen tu turani don wangin asoisel na thu asoi chuakani hei baka hian Khawvel ram sang sang tun malama Israel lo tan em thin tu tele tan lutuk lo te po khang Khawvel ram sang sarkar te khanin Israel Sarkar Cabinet ina Gaza lu chuan tuman tu noya dan tum chungchanga thutluk na an han siam ta ka hian no dal na le soisel na anon chak chuak ta zoi loma chung jing alang sar te chu United Kingdom te France te Ireland te Canada Sarkar te Belgium Sarkar te annia heipa ka hianin Australia ram te China te point Israel malak tum dan chu Khawvel rem na le mon na ti ter thong tu te le mishing dik na chan vo bo chi nat ania wangin heng malak na hi nei lo turan du thu te pon sei choka Belgium sarkar phei chuan an rama Israel ambassador omek chukowin Israel sarkar malak tum na chu an do dal ti an thil hialani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan soisel na satakara Israel sarkarin Gaza City of antum chan chu Gaza chu Hamas telaka ramzalian asiam andu wang ni na soya Israelin an obzo nuwa chuan mipui an kol tu rorel na thatak an dinanga ma se chung rorel tu te chu Palestinian Authority roi tu ni mek te amo Hamas te amo firfiak pole in nam noi na nei tu ma an tel lo thunganga Israel ram ron ti boile to ngai lo tur sarkar an din don ni in asoi ve thunga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hianin he aram Israel tena Gaza khopui lu chua tin Gaza huam chung antu noya dan tumna chungchanga hian at thu hitle mina zuk vele deule ka chota chun Khawvel ram sang ten an soisela wang hian Gaza hi Israel thu noya da kan tum ti na ni lawa amairo chu Gaza rorel na kai hroi mek tu Hamas te hi pai thlaka ti chimi feka chumi nuwa rorel na thar din kan tum zok ti in aron in soifia ve ani Israel Defense Minister Israel ka chapoin Khawvel sarkar sang ten Gaza a ma lak antum na chu do dalin ron soisel ma sela antuma Israel chu achianga chung ramdang te do dal na chuan Israel malak na chu ati chaklo pha don chuang lo ni in asoyani panina chuan German ram hroi tu an chancellor Friedrich Merz chuan Israel sarkarin Gaza an thu noya da antuma wangin German ram chuan Israel general thuam ashal thin chu thule ma chuan anti top ti apuanga Germany sarkar thutluk na hi ashriat vele Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan biaklat na mangin Germany ram hroi tu pa beran chancellor Friedrich Merz hi abengala Germany ram thutluk na chu Israel sarkar tan chuan thulom omlo ani thu ashrela Israel Prime Minister office thu choina tarlan dan chuan Israel in Hamas firfiakte ando mek na tunma tanga judami puite lo suat na sataka lo ti tu da to thin tu Germany ram chuan tun din huna hian Israel thlop aneka Hamas firfiaktet aron tan jok ta chu Israel tana thil thriat thiam har tak ani antia Germany ram hi Israel nena thodun na thatak nei thin an nia tuna hianin US ti lawa chuan Germany ram hi Israel nena ral thuam ral nember ram panina annia October ni sari sang ni som ni pathuma Israel le Hamas te indo tira tanga kumin me ni som pathum thleng khan Germany ram hian Israel nena hian ral thuam US dollar makta doi zanga somruk paliman an hral to a chutiang khopa ram pahni ral thuam le ram ven himna lama lo thok dun thin toina hetia thutluk na German sarkarina ya an siam ta thuthi Israel sarkar abara khain Israel mi pui te point apoyan ti thu te po an soi choka Germany ram hian an soi dana chuan
Hamas te le Israel te inkara hian inka hai omsela Hamas te pon an mitang toron chua sela chunga chuan an du bera chuan remna le muan na ompot sela achan chu mi pui poi soilo makta doi tam takin tuna hian har satna lian thamlu tu kan to ka chungkara Israel sarkar na a aina sa zual zok tura tharum tho na tele mi pui te har satna tipun lun tura malak tumna anei hi an pom theilo ni in an soya chumi awang tak chuan Israel ne na tan puina ral thuam lama sumdon na an kalpui thin chu anti top ta ni in anin soi fia ve thungani apatumna chuan United Kingdom a chung ko cholmang azin mek US Vice President JD Vance chuan United Kingdom Foreign Secretary David Lammy nen in komna hun annia chuta chuan UK sarkarin Palestinian state chu lo piang ta se apompui don nia an soi chu mak ati thu a soi choka JD Vance United States Vice President chuan United Kingdom anglo takin United States chuan Palestinian state chu lo piang ta po ni se pompui tumna an nei lo thu a soi bok UK Foreign Secretary David Lammy chuan US Vice President JD Vance hna hian Gaza ami pui poi soilo te torna chu an ngai poi mo ber ania wangin Israel le Hamas in kara hian in ka hai om thoi se an dua chu wang chon tun hnaya Israel in Gaza op an tum chu thil ngai tu chian ngai tak ani thu a soi ve boka United Kingdom Foreign Secretary le United States Vice President te hian August ni riat chur top ni jing kara khan nga koi chia dunin in komna hun an mang chun zoma United States Vice President JD Vance hi UK Foreign Secretary David Lammy nen hian in tun malam po khan in komna hun an lo nei photo thina an rampani United Kingdom le United States te hian kong tam taka tho dun na le tho ho na kong sang an nei thina ma ro chu ngai danin an lo na chang te po nei thin ma sela a heng ram hroi tu pani te in komna an soi dun chu in ngai dan in anglo te po lo nei thin ma sela an tum ber ero chu khowela remna le mon na oma in ngai tlang takaram sang te om an du wangin an ngai dan in anglo te po chu in biak na te soi ho na te neya soi fel thei zel anei an du thu te po an soi chuak ani palina chuan Israel rama US ambassador na thok mek tu Mike Huckabee chuan UK Prime Minister Keir Starmer Israel in Gaza op an tuma malak na an nei chu aron soi sela chu chunna takina soi sela US ambassador to Israel Mike Huckabee hian United Kingdom Prime Minister chu Israel a soi sel na chu ngai tu anon le turin adu ti asoya Israel te chu Hamas te kota in peturin adu ti na nge indo puilai khan United Kingdom khan Nazi sipaite andowa chu ando sipaite Nazi sipaite laka chuan anin PM an mel mate chu eituran PM indo puilai khan United Kingdom le US tang rolin Dresden an boma kha an bom thlak na khan Germany mi pui tam takin nun na an chana an melma Nazi chuan poi nasatak khoya min pu reng ani kha Israel wem ni ti in the puilaya United Kingdom in Nazi sipaite an beina khan tharuman tholo emni chu wang chon Israel po hian Hamas te laka hian tharuman tho veng chu amairo chu chung an tharum tho chu in dolai thil thlengani wangin tunma in United Kingdom pon atit fe thinan lomi ti in United Kingdom Prime Minister ina Israel malak tumna asoi sel chu ashriat thiam lo thu asoya chu baka Israel thawang hi hetiang hian nasatakin hawani United States Ambassador Israel ommek hian Israel chuan Hamas te ado chung hian eitur ton makta doi ni Gaza hian a thon to chuti chung chuan Hamas ten mitang pakhat po anron chho pha chung lo UK Prime Minister Starmer le a sarkar hian Gaza eitur engzat nge anon thon ve to United Kingdom Prime Minister hian Arab League te angin Hamas te chuan anral thuam tung se an mitang kolte zong po ron choro se ti in asoi ve jok tur ni don lom ni ti in Israel thawang natakin a hawa ei chanchinthar dang dai takane wangin kan han thlir tel ania pangana chuan United States President Donald Trump chuan August ni riat zir top ni khan White House a chanchinbu mi te nena Russia President Vladimir Putin chu reilo te a muthuai don ni in asoya Trump hian a soizel na Russia le Ukraine in dawo wangin mitam takin nun na an chan meka
chu wangin Russia sarkar nena inbiak na nei turin US sarkar chuan ati turang te ati fel trepa amai ro chu he in mu na an nei na hun tur le a mun tur chu nakina kan la soi chokang atia President Trump hian a soidan chuan anin mu na mun tur chu Khawvel mun lar takaniang ti te poin asoyani Donald Trump hian a sarkarin ramdang te nena in sum don ton na konga le sum de chuana konga malak na an nei mek chu an ramin an that puin an ram sum le pai din mun po akang chho ok ni na soya amai ro chu malak na an nei mek chu an ram ko tin an no la ni chuan an ram sum le pai din mun chu siam that thei to lo khopina tlu chiang atia an ram ko tina ap kai roi sarkarina hetiang ang sum le pai han tuak na tur le America din mun siam thatura ma alak bek na hian an ram ko tina a thlop lo ani chuan kumsang khajako somni pakwa Khawvel sum don na tlak chiat rup na Great Depression angkha athleng le ani mai atini kumin mei thlakan US Court of International Trade chuan Donald Trump sarkarin ramdang te nena sum don ton na konga chi ati sang vakha an lo nol saktoa tuna hian United States Court of Appeals at hian Donald Trump sarkar hian hemi chungchang hi an thena chuta chun an zual kowa ngai tu mek ania he United States Court of Appeals hian thutluk na an la siam lawa kar le lama te chun thutluk na an siam thei tho tura ngai te pon nia amai ro chu he United States Court of Appeals hian Trump sarkar dudan ang lawa thutluk na an siam ani chuan Trump sarkar chuan Supreme Court a an du chuan an la zual ko thei don ania hemi awang hian Donald Trump hian tuna a sarkarina malak na anei ram sang te nena sum don ton na konga chi an han ti sanga an ram kot te na an thlop lo thin chu adu lo thu tu chau sia lai hian aron soi chok ta hemi awang tak hian an ram kot ten a sarkar ina hetiang ele par le sum le pai tho chhuan konga malak na sang aneya an thlop lo ani ngai chuan America ram chuan kan lam ain tlak chiat na satak siam that le rualo ama chondon ni in aron soi ve thungani parukna chuan US President Donald Trump chungchang pok hi kan han soi leanga chuta chuan Donald Trump sarkar hian Latin America a rui hlo tol ruthin le poina satak khoi thin te chu anram sipaiten an bitum phalna thupek arukin Donald Trump hian ziak felta nia soyania Trump hian US sipaite chu rui hlo tol ruthin tu te bitum phalna apek ta ka wang hian rui hlo tol na ram langsar tak an ram then omni bok Mexico President Claudia Sheinbaum mi chuan US sipaite an ram chunga an run lu a hlau thon omem ti chanchinthar lakhong tu ten an zauna a hlau thon oma arin lo thu soya US tol chung politics a hian United States a rui hlo ron tol lu thin tu te ti top na na a kolkong pui ber le a bu pui ber nia ngai zinga mi pakhat Mexico ram chunga rui hlo tol ru tu te khatiang sumdong lian lutuk in hlom khom te om na kha US hian tun ma tang to in noi chimi hi an soi fo thina Trump nge hi po hi Mexico a hian rui hlo tol thin te ti top an ni theina na US chon sipai thon lut mai se ti lo du to thin tu ani wangin hetianga Donald Trump sarkarin drug cartel an tia rui hlo sum don na lian lutuk ha mi hausa ton to te noi chimita vabitum tura United States sipaite phalna petu Donald Trump hian adu chuan Mexico ram te hi avalu chuati ranga hetiang ang rui hlo zor tu intel khom lian lutuk ho te hi vanoi chimi phalna ape mayang ti hlau thon te po anram then om Mexico te hian anlo nei ve niang chungte ni wang chon Mexico President Claudia Sheinbaum mi hian asoi fiana chuan Donald Trump hna hian chiang takin ka hril toa chuta chuan anram chung Mexico a hian Khawvel le United Nation dan angin ramdang sipai te hi an phalna lo chon an ron lut theilowa chu wang tak chuan tun tuma po hian Donald Trump hian drug cartel an ti rui lo tol ruthin tu te noi chimi tuma Mexico a US sipai ron tir lut ani chuan United States chuan Khawvel dan an bo chedona chu wang tak chuan he malak na hiron nei lo turin ka hril to ni ti in alo sei ve bokani pasarina chuan August ni ria chirtop ni khan
India Prime Minister Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin te chu biaklat na mangin anin bia India Prime Minister Narendra Modi chuan India le Russia chuan tunma tanga in thin thatna an nei mek chu ti nge le zol dan turan soi tuna kumin kum top lama Putin India tlo tura asom thu tele Putin an India aron tlo hun turpo ngak hlel takin an thlir mek ti in social media aman exa atar langa kan video masalama khan kan ron soito thina US President Donald Trump pan India chu Russia ne na tanga tui al thei alei wangin chia za somnga aron ti san thu kha kan soito a hemi chungchanga hian India chuan US malak na hi diklowan ti le pom harsa an ti thu te po an no sei chuak to a hetiang boruwa ka mek kara hian India Prime Minister Narendra Modi hian United States in Russia nena tuyal the an leya wanga hetiang ang hleiluak takam halak na an ron nei hi adem thu te po alo sei chuak to tin hemi awanga US thunhoya kun atum lo thu lan pir na te po niang chu India Prime Minister Narendra Modi han hetiang hian United States ina an ron do dal ber Russia President Vladimir Putin a chubiak thlat na mang hian han be ve ngata he Narendra Modi malak na hian US ui sathiam te mit atimim thei ngei tura angai te po nia hetiang ang rampa ni roi tu te anin biak na hian ram ven himna lama te sumdon na le ele bar chungchanga malak dun zel te po an soi duna chuta chon an malak na kal chome ka hian tuna hian kan video masa khan kanon soi to a India Rama National Security Advisor Ajit Doval po Moscow ram khopuya Russia President Vladimir Putin a mai chana han mua tin Russia lama an sarkar mipui mo tak tak tenen rampat ni India le Russia ten thodun na an nei theizel theina tura malak na tur kong sang sang te an han soi ho mek bokani heti mek lai hian United States Deputy Secretary of State Louis Khawvel chuan Donald Trump pan India laka chia za somnga ati san chungchanga India thawang ron hau vein India Prime Minister Narendra Modi chu Trump palaka hian bok khupin atlom mai turani lo achan po kumzabi somni pakhat na chunga United States ina thurwal pui anei poimo ber chu India hi ania hetianga Trump pan ma alata mai hi rampani inkara thil tam tak borok thatak lo om thin kha ati boi zota ni atia he United States Deputy Secretary of State Louis Khawvel an asoi zel dan chuan United States hian India nena Russia atanga tuyal thei in le hi ti top vek ro ti han hril ngot theina dan an nei lawa han hrilin khatiang ang khan ti top ro han tingot pon ni sela India ram chu mania ram dingsang ram zalen ania an manin thu neina an neya an rama thu neina le thutluk na siam tu mitam takten United States du dan ang kha zoman du vek don lo ti thil chiang sa ni wangin Donald Trump pathil ti hi thil thalo tak zok ani ti in India thawang aron hauve bokani pariat na chuan August ni riat zurtop ni khan Tamil Nadu State Chief Minister MK Stalin chuan an state chunga zirna kalpui dan tur ro manna state education policy chu chenaya anna centenary library auditorium atlang zara he ro manna hi sarkar lai puin ram chunga zirna siam thatna ta na ro manna asiam national education policy alam toy NEP anti thak na tur ania Tamil Nadu state education policy ro man dan chuan an state chunga zirna inte chu NEP ang lo takin tong chithum zirani vedon talawa chumi aya chuan he state education policy ina aro mandan chuan Tamil Nadu state chunga chuan zirna ina te tong chini zir turati ania Tamil le sap tong an zir don ani heiba ka hian he state education policy an duan choa thilang sar deuh lo long chu college admission ti na tuna India rampuma NEP in aro mananga common entrance exam an nei chu Tamil Nadu state a ve thung chuan an mangdon lawa chumi aya chuan Paul Sompani le Paul Sompakata zirlai te mak mu chu ngai pui mozo ani don ani tin Tamil Nadu state hian an ram
an state chhunga hian hindi tong NEP na tong chithu man tia khan tual chung tong hemi regional language chan ti le sap tong le hindi three language formula zir tura roman na anei kha heng Tamil Nadu state thi chuan ama tang to in an lo do dal to a chan chu kan video ma salama khan chiang takin hemi chungchang hi chu vai tam tak kan ron soi to e kan soi non thuil tuk lowanga Tamil Nadu state hi India chimlama omnia e hindi tong man lo nar state ania hetia sarkar lai puina NEP kal tlanga tong chithum man turan ti zinga hindi an ron tel hi an du lowin an do dal ema chumi awang tak chon Tamil Nadu state po hian NEP chu man tum lowin state education policy ran ti hian an duang chuak ta ania Tamil Nadu education minister an bil mahesa chuan an state chunga chuan Paul Som Thleng eng bot po state bot ania mo CBSC ania mo khateng bot chang om khan Tamil tong an zir turani atia NEP in tong chithum zir an rot chu an du ve lo ni in a soi ve bokani kan video ma salama khan kan soi tong khan i kan non soi to thina thani thatum liam ta khan sarkar lai puya education minister Dharmendra Pradhan khan Tamil Nadu state chuan NEP an zom ve lo wangin sarkar lai puin zirna ti mason na tursum apek tur cheng vai bel che sang ni chuang chu pek thei ani lo thu a soi chuaka he athu soi wang hian Tamil Nadu chief minister MK Stalin nen hian ral khata tong kam fei ki barin anin kho ton zak thin ani kha he state education policy tlang zarna hian Tamil Nadu chief minister fapale tuna an state sport minister nirmek udaya yanti Stalin chuan sarkar lai puin zirna ti mason nan cheng vai bel sang khat poron pe masela Tamil Nadu a chuan NEP hi kan mang ve don chuang loba Tamil Nadu chuan engwang poin ti lui na chu apom thei ngai lowang ti in sarkar lai pui du dan zom ve an tum lo thu alo se chuak to bokani pakwana chuan India rama ep tu tang rual pol India block ta chuan Vice President of India in thanlom tura candidate nei ngei ni se antia hemi chungchang hi August ni sari ninga ni zana Rahul Gandhi ina zanria an kil ho na an soi khoma BJP in Vice President tana candidate siam an tum dan te ngun takat thira ngai chan ni sela chumi an candidate ne thei ngei tur India block chuan Vice President candidate ngai tu ve se antia an soi khom na hian political party a in man na nei lo India mi puiten roi tu atana an nen thei ngei tur mi ming tra candidate jon ni se ti te po an soi nia amai ro chu he an thu soi khom hi official taka thu ti tu ke ro chu om lowa amai ro chu BJP le NDA an tronrol puite candidate ne ngei tura candidate siam ro chu an du tlang ni te point alangani India Vice President Tunlai Jagdeep Dhankar kha abanta ka wangin Election Commission of India chuan Vice President Than Hunatan hian September ni kwa aruata amai ro chu hemi notification anti hi achwa na alare lo wangin party sang te hian Vice President candidate tur siam chungchang a po hian thutluk na mumal tak an la nei lawa ro relai NDA atel BJP le anton rol puite hian tungen candidate ang mei chiange candidate an siamanga tribal lampang mi nge nam noi nung OBC nge khatiang ang chi kha ngai dan sang te po tu na hin chanchinthar sang alo om to amai ro chu thutluk na mumal tak engma ti fela lo om lowa amai ro chu eptulam te po hian hetiang ang borok akal chhotak pum pa chuan candidate nei venge ni se ti in etran anon la chodon ni na lang ta ni India ram Vice President in than hi Lok Sabha le Rajya Sabha MP tanglai ten an than chuatin ania henga wang hian India ram in thana chuan Lok Sabha le Rajya Sabha MP ten an than thin ani wang hian mi puinol pui chumin ngong lutuk lo na chungin tuna India ram Vice President post lo ruak ta ro chu no kha thuai ani theina turin he in than hi han om sela ro rel lai BJP te le an tran rol pui te hian candidate an nei thadonem le eptulam in telkom India block te hian
candidate tunge an ron vor chuang ti te chu mi pui tam tak te hriat chak ani chho tamek ani somna chuan Congress Party chuan August ni som pakhat thotan ni tlaya tunlai India ram mun sang Election Commission of India in vote nei te ati chingpen chungchanga an party in thil hriat chua an nei awangin Election Commission of India chu lei nei taka mala ni in an hria hemi awang hian tun thotan ni lom tura hian Delhi an party headquarter thut khom man mo an nei dona hemi chungchanga hian Congress Party President Mallikarjun Kharge an he thut khom he kai hroi dona an party nina poimo nei zong te chukim taka kal turin an nin ngen na tin he an thurel tura hian rampuma dogdalna he Election Commission of India ina election ennon electoral roll ennon na anei meka mitam tak vote nei te pai bowa khatiangang nina mumal nei lo identity mumal nei lo ni an hriat te an pai na salutuk kha Congress Party hian vei oman tia hemi awang hian Congress Party chuan thut khom man mo an neya dona rampuma dodalna nei te po relan tum nia soi ani bokani e khang te kha chanchinthar thlir zauna kan han buat sai thei chulo ni le mai sela tun tuma tan chuan kan du tok le anga kan video ron siam thin te min lo hlut sak thina kan lom ema kan channel min hlut sak thin tu te in zawai chunga atharin lom thu kan soi le kan channel te min lo la subscribe sak lo ta khan min lo subscribe sak ola tin comment lama po in ngai dan te in ron soi thin te kan lo chiara comment zong hi kan lo vek thina kan lom ema kan ta na thatur fui na thu te le soi sel na te po nei ula in tharung ho lawa comment lama ron tang le turin kan ngen chewa nangnin comment lama min ron fui phurula tin kainin video siam lama te po kan manan rem chan anga pia in ta na thu thar thlir zauna ron siam zel hi kan tum don nia